ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ke St. Thomas Church, Mairang Parish, haka henreuterik ubnai rempang arajar arpuar, kala Rakhe ye ke Jubilee Ksiar ne ke jingdap san postnem jong ke Parish, ya ke bala penlong hamadan jong ke School St. Thomas Higher Secondary School, ke badan haka senong pendeng yong. Nadu bala seng ye ke St. Thomas Mairang Parish, haus nem kat kendai spa nyopuar, hadu menta kani ke Parish kala yo ban penka sa ardli Parish tiba kintop ye ke Saint Francis Xavier's Church Nongkla Parish bat ke Saint Dominic Xavier's Church Kinshi Parish haga jingra ki ye kani ke lingko dapsan postnem la saki lang do Archbishop jong ke jilla nyamba Shillong umos Reverend Victor Lingdo ubada long kongsan haga jing benta ye ke jing kenya mas bakhoi haga por menstep harangkat ke jing sakilang jong ki paj ublei ki balawan banya shimbenta na keleng ki Parish jong ke jalan yam nongston lambat ki nongmi khmat na ka Mairang constituency ki bakintop yo MLA uba medba lingdo bat u MDC uba bat scam renta thiang bat ki wei ki bala shakhot ngobha supaya tak hilang. Ikat dari fra answer nonglang jurusan administrator matwan langsung sikmat. Hari upar ya speaker sini, Pak Medba kalau membeli sini semua orang sini sikmat. Nang tay MDC sini bapak sekan. Iba Charles Peruk Emily jongga nong tumai suban walang. Riang ini jaya barit nang liang jongga Parish Mairang ini tu kedak jong desa jikan mam. Kemudian ia federal provincial Rapor Lengkot sebab dan langsung semat